Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Ditoy drama tayo, Gasas iti biyag. Apo kasla ka barbaraw day ta motor mo, burnaw. San akasla na, nakadkadlaw mo't akabarbaraw. Ha? Day ito, itinangigatangag itimpawit ni bakit ko, hindi na panabulan. Kasta ka day. Ay kat, nasaya at tapno ada pa kalaglagipan na itibanog na iyabarawd. Ay wala na. Iso ngayon doon sumaron na pawit na. Lugan tumot tayo, ti urnungan may. Kan may isa, kaya't ko anayunan dagiti bakak ngay aywanak. Kaya't ko talaga apaadun ita. Aniya? Kaya't kung agpaado iti baka. Tapno agsuplayak man iti karni iti baka iti palengke. Nasaya at day ta planom burnaw. Sapay la kumangaraw tamatong palyo amin day ta nga agasawa. Hello bakay. Kumusta ngay lakay? Mayat ka di mo't lang ti motor aginatang mo? Ay, mayat bakay. Siyak tinang pili iti NMAX iso nagmayat. Naggana sa pagluganan siya. Kasta ka di lakay? Ay kat mayat nga rod apaglugluganan tano agawid Awa na. Nakarakaron to man na may mayat tilugan nga irwar ko. Inton sumarunong agpawit ka bakit? Kaya't mo asawan, mangirwar ka talaga itilugan? Wan, Linda. Uray tay lugan ahulugan. Inutan ta abayadan. O sige, no day tati ko nam. Kat kumusta mo tandagiti baka atarakon mo? Mapapaadom ka di matlaang. Wan bakit? Kan anak naman tay may sa abaka. Isen ko ken kati picture na inton madamdama. Nagsayatan ngay no kasta. Ay na, magagaran ako nga agawin. Manulayang na bulan bakit? Makaawid ka mo tayo. Duwatan ton ama pa nagpainom iti baka. Nakalugan tanto iti 4 wheels wano iti NMAX ta. Ay, naggana St. George. Itagayab nga aldaw ti panang sundom kini bakit mo di airport, burnaw. Wala na. Nakasangpot nga minan ni bakit ko. Iso mapanak Pagluganam ngay. Ne, apa isan yung amo? Ang nakairwarak mo tiniti bukod mi alugan. Ha? Malaksid iti NMAX sa motor may at dalugan may. Kastaya, ay kat, nasaya at ka de. Ay wala. Nuar arigan. Saanin ang malapdan ti panagbak ng mga kasawa. Anya? Nakagatang kiti motor ken lugan men. Naipasimbak pa yun ti palay me. Ken umad-adumatin ti taraken miya baka. Sana kasi ti karuba. Nga oray naglalawa ti mula da iti gardenda. Ngam kaslaawan mo't mapaspasama kiti biyagda. Nakauy-uyaw nga rod da dya burnaw. Naglay ngagsao iti patapos. Awan lat nagdumaan da nga gasawa nana. Idi pa isan anak abrod ni Linda. Kastan ti panagsasauna. Di nakarkaruman itan asim mang putang. Aywan nakunampay. Dayta ti jak kahit mapasamak iti biyag mi nga agasawa nana. Ti agpalastog. Nasaya at lata tinapakumbaba anyaman dagiti maragpat iti biyag. Aywan anana, awan mo tinasaya at nga ipa iti kinapalangguan. Ay podno dayta. Iti daytoy akinabakat ka. Kat awan pa tinapuutak kasi maya at tibiyag na iti kinapalangguad na. Salbagit iti kastoy? Awan pa tinasaya ta karuba? Ni, apay ngay kumare, bigbigat magngagong ungot ka. Kasano man yan kumare? Nanangdanak iti sangapulo at tao nagmula iti mais iti napan alawas. Imbes na nagmayat iti pa nagtubo ta. Napanmutan imbad-ibaddag iti baka. Anya? Asino nga akin baka? Asino pa'y kumanusan adag iti bimak ng akaruba? Baka da burnok ang agasawa. Anya? Ay una yan? Diyan ka mo, nanggagara da nga tawano anya.
Agasem man tapi mulo sa amin ti baka da. Awan nagmamaayan ti mulak a mais. Anya mo tan nagita ang karuba, inga kasarita ida Talaga mapana kumare. Gapulaan nga ta tapi mintasin ti biyag da. Kas jay damutan iti karuba da. Ay na, apaw! Makapasakit iti nakam kenrik na. Ure asino mat ako, Mari. Sa painutang ko, tinusar ko ang nagpamula iti mais. Sa kasjay ama panlang dadailan dagiti baka da. Anyamutan! Iti naminsan kayo pa'y apat padaanan. Ngamsan kayo mat alim mablabas inyo balay. Iso nga imaya kon dito balay yo. Apay, adda ka din napatag nga ibagam, bakla. Napatag talaga ti baga. Amok nakita yo tinamay andag iti taraken nyo abaka iti pamulak amais iti bangkag ko. Wan, nakita mi. Anya nga rod ita. Anya? Nakita mi adinadaal dagiti baka mi ti mais mo. Ti makunak laang, basol mo, gaputa saan mo abinantayan ti mulam. No adda ka kumaijay, idinapandagiti baka mi, naabog mo kumaida. Kayat mo asawen? Sakpaya talaga takin basol? Una yan? Nagawan kat abain mo no ibagam abasol mi. Uray anya pa'y ti ibagbagam, saan kami nga agbayad itinadadail ang mulam. Ay, na yan. Talaga nga awan puso dayjay alinda. Saan lang ani Linda nana? Dua takid di nga gasawa Awanan day ti puso. Si kalangarodan tinadadaulan iti mula, gapo iti baka da. Kasta pa'y lang timbagadakan ka. Ay, makapasin na ay nana. Inutang ko amin tinusar ko nagpamula iti mais. Nang runa ti abono ay nusar ko ijay. Nakanginhina. Sapay nagrigat dagiti akasarsarita. Ay wala na. Nang runa ita pimak ng dan. Sa bagay, idinto pa'y awananda pa'y kat saan pa'y anak kaabrod ni Linda. Kat naglastog dan, di nakarkaro ita, anak agatang dan itilogan kas kadaan niya dita. Mabaling ko ida nga idarong. Isuka pa'y manan ataktak. Imbis nga do ti matrabaho iti bangkag. Adakan ka dayta, ngamno siya. Nasaysaya at no idarumbawn, tapno agnakam da nga agasawa. Kunam lano nakalawlaw at imula na amais daya abakla. Tabay. Imay ka dito'y balay bakit? Wan, may itay. Ibagbaga na ti may papan iti mais na anapan ka no imbad-badak ti bakata. Nagadukat nga amunan. Hindi dya bakla. Kasla na pukaw ang dilimbong ti panunod na. Kung di mulang dumat ngamin iti mais siya, si dagtayan dagiti baka ta. Hay, adda ka kumaitay, ta imbagam day taken kwa na. Nalalala, bayam tayo bagak to masabat ko. Adda ko mapang sabatakin kwa na, nakalugan ak itilugan tata. Maranak lang, tadala po sa gidingay. Nagadong ay bagabagana na dya bakla. Salbag hindi. Ape nga tada kita akaruba. Talaga asandan nga pampanuno. Ne, agong ungot kamatan. Palalo tinamayan na kiti baka da Linda iji talon. Inasak-asak damot tin na kita agdaw-dawa pagay. Anya mo da kita? Anya? Apay nakabulos dalatan aya? Nakabulos da. Nakalukat ti gate, ti kulungan da. Makapaunga damay. Unayin ay dagita akaruba. Kasla igaggagara da ti kastang aramid da. May papanmanan iti mais ni bakla anapan dinadaal ti baka da. Kasla awan laeng kadakwada. Mapan mo man kasarita idalakay. Nalabusan day tang aramid da. Itamit laeng, mapanak iti balay da. Nasakit at talaga tinakam ko kadakwada. Amok nga do baka da. Saan kumamot akas diya ti pamayan da. Nagdaman dakin ba sulit ita? Da kayo Anya? Apay nga minasan nyo abantayan ti talon nyo. Amuyumot nga ado ti baka kami. Wain,
Amumi nga do ti ba kayo? Amumi nga dalugan ken motoryo. Amumi abimak nang kayon. Ha? Saan na masapul pang iparupayo kada kami dayta? Mahasi kayo kumamod kadag iti mulam Nagbannugan mi dayjay. Kang ronaan na. Nagutang kami iti dakkel agatad. Tapno laeng mayat ko matidawa ti pagay mi. Anya kumayta. Basol mi pa no nakautang kayo ti dakkel. Salbag kitiya. Anya? Uray mapangagreklamo di barangay. Sa anak amabuteng. San kang atrasan? Nukas jay ngamin nga adamulayaw. Bantayan nyo. Iti kasta. No addaman umay ataraken ti karoba. Maabog yu asigod. Sana kasta reklamo kayo reklamo. Kasano da ito yun lakay? Nagpigsa ti sumangpet abagyo itaalawas. Ay, huwag nga ron bakit. Parikot ko no sa dino ti safe apang iparkingan ta itilogan kan motor. Ha? Nung amin dito'y balay, alanganan, malumutin ang bagyo tinaglabas. Kat ka na kayo na malaylayos dito'y ayan tayo banda. Panunutom anay baglakay. Pang-asim ta i-safety tilugan kan motor ta. Kastamot tin nagitiba ka. Ang mga noan niya pa'y ti mapasamak kadakwada. Danag mo na ya bakit. Siyak ka diti makam mo. Madanaga na taamumutan. Isuday jay tinabat-bati a business ta. Sa bagay mo't kitiya. Iso a panunutom anay bag. Awan pa'y lang ti bagyong amne. Nagpigsamot ang titudo kan angin na. Nakarkaro lakit din na sumangpatan. Naimbaglaki din tanangato dito ayan tayo abanda. Wan nga rod nana. Naimbaglaki din saan tayo amalaylayos dito ayan tayo. Ta medyo nangato. Ay, kumusta nga tamot na Linda nga agasawa di balayda. Saan da nga nga nag-evacuate kat malaylayos da ija kanayon. Tsak man mo nana. Nag-evacuate damot siguro Amo damot delikado. Sapay signal number 5 tayo dito'y. Talaga napigsa. Ay, yan adayo na kumamot. Sapay la ko matawan unay ti madadaal. Kan awan ko mati mapukawan iti ipatpatag da iti biyag. Nagpigsa da iti bagyaw. Una yan ti kastoy napasamak kada talakay. Kapaya kastoy matan. Kalma ka na, bakit? Tinapatag kitatan. Santanan Ngam kasanon tinayanod alugan kan motor ta. Anya ngay nga ron ti maramidan ta. Santa mo't anabailan alapdan ti managsirnek ti danom di ti balay. Una yan ti kastoy. Iti apagdarik matlaang nayanod amin dagiti nagbambannog kajay abroad. Di ka matanagan, bakit? Masukatan to amin dagita. Dagiti bakit Kumusta dangatan? Ang mga nayanod matan. No kumapsot lang ti angin kintudo. Ika gumaak ti rumar, bakit? Mapan ko kitaan dagiti tarakan ta. Umayak lakay, kaya't ko ida makita. Awanan lakay. Awanan na pulos tinabati, tinasuro ka pa inti abakat. O na yan ti kastoy. Apay. Talaga nga awanin bati na. Nayanod tilugan kan motor. Sa ita, natay amin dagiti tarakan ta. Ay, na yan ti kastoy. Kasi tinakunak, bakit? Tinapatagkat na saya at ta. Saan taanan Bayamon ang mapukaw aminan. Lagi di si bibiyag tapay. Ngam kasanuta ita. Kasanuta amang rugimanan kat awanan tamatan. Di ka matanagan. Awan imposible iti amin. Lagi di agagat ta. Nagrigat nga aklunan day ka napasamag. Agraman tilikod ti balay ta. Nayanod matan. Masukatan to amin dagita, bakit? Saan pa siguro nga ita? Lumaddan tulak ta. Ay, awan magayam tinabati kada bornok kin Linda nga agasawa, bakit? Wan lakay, nayanod tilugan da, kan motor da. Oray tilikudan ti balay da, kat narugyan matan. Naminpinsan na nayanod ti kinabaknang da. Gapu iti kinaalas ti ugali da, iti pada da ataw. Ha? Nagrigat no karma ti agsingir ko naktumay.
Idi ado ti dinadaal lagi ti baka da. Awan pa ti nasaya tapan nakisarita da. Anyangay, nagulpi lang arod amin a baka da. Unlakay, awan apulos tinabati. Iso nga imbis ang maasyan ta kadokada. Kaslaki di mapanunot a husto laeng. Tapno pagnakman da. Kun maamiris da dagiti biddot da. Ay wanlakay, no kasano ti kinaado ti dinadaal dagiti baka da, isumot ti kaado ti napukaw ita kadakwada. Iso asaan ang nasayati na nga tunay. Anyaman dagiti adda kinabaknang. Nukar matagsingir, awan ibati na. Kaslakay nakakaasi ita. Ay, Nana. Awan pulos na bati ka dagiti lugan, kan motor nga impampannak kaliyaw iti tattao. Agraman dagiti taraken yaw. Ha? May salaang ti kayat asawan, no apay anapukaw amin, ngam nasaya at kayo lata nga agasawa. Nana. Adda pay gundawa yung agbalbalew, kang runaan na agpakumbaba, nangato kayo unay. Nang rugi idi si Maya at tibiyagyaw, amin moten akaarubayo, kat kasla tagipasitan yawn. Saan kumamot akastaa? Isu nga agbalbaliw kayo nga agasawa. Saan pa'y analadaw ti amin? Anyaman dagiti banag wenno kinabaknang nga adda kadatayo. Saan tay kumang agbalin anangato? Laglagi pantay kuma, nga awan makaabak iti tao anapakumbaba. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan. Dito'y drama tayo, Gasa iti biyag. Insurat ni Donabel Aran. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.